Tingin ngan from na met tu na siu ma siu met. Right? Lulap tuwa. Alle kalen per sem. Why kaksakin God. Lulap. Kal kulo kaksakin God ke mo laske wa pain ko na ke wa met las Kosrae ke pelchinge. Mwe na pel na ke wa. Kada we met na ko Kosrae kaksakin God las. Time sun ma ko maskian pain kom show lo man. Tingin la ka uselu ko una nan alallah lagat fa me takana ke pokan mi kesla. Tamasi ma yok imita kadin ispelan pain kom show lo man. Pain met na ko las Kosrae ke pelchinge. Nakaden rela pe ngos na shum. If ingo kom like, share, live cash lowos KahsInKol lowos ke pelching. Met na ko las makain met las Kosrae da pe wikat ke malitising. Tingin just ka da main speaker na misinge. Me to sapta long kos. Fosingalit kos na ke me tolingol pa me to long kos fosingalit kos na ke tolingol. Ar ke pelching namnas rala pe comment luman katalle inchewu e kaya line gas me tala me ta ka likiyac pasalos katalle kulo malla kal pangen ngafa ka pangen tigin ko tari tamdal kenye kulo malla Columbus Georgia namdal de banner shita kangen evin wo like a share na tigin na ko Ushe onin akollah lukange. Kumo me tamle lasan tamdal yai ko ita ka bekesla olu tu singe. Tu singe. Oana. Well, tingin ko mushe onan nga sum tek share. Well, lulap. Coming up. Kulo. Well, we can find out na Kenya kita kalala. Ao. Na oana ba ta kang kaksakin God. Kamay on sukungan. Oh, doy. I'll remove Makamushagak, mamsang. Ay ko pangan. Ay, kailangan sibanda. Oana. Well, bangay on sukuma esang guest na tagay nila siya. Takay oral tamlin asan namdalyay ko. On sukulan sente chay takay pieng makumdiya pieng ya. Well, Undang malilipat. Rina tuwa tamtal rina. Jam langan tigin. Tigin jam, luncheon. Ayon ko Motkweyuck project kan tamtal rina. Undang malilipat noon. Let it out. Iya, iki kotse ke kiponan ngayon. Wait. Iki kotse ngayon. Elegant po yan.
Akan lang po siya yung bangan. On na on. Mwet na kami lulap. There you go. Asana kumna. Iiko na ka to. Broccoli. Broccoli duo. Preston kung gulo man lap Charles Luman. Airport. Ako lang sumunod sa komento. Safe flight. At kayo kung. Preston Calvin. Sing it out, Yamalel. Good morning. Tamdal Root, Charlie, kaksakin kat killing Sasha. Ilumalap. Carlos Fort Worth, okay. Hindi na, kaya ko gulo. Calvin, Preston, diya makalang yan. Safe flight. There you go. Sing it, sing it. Pangan. Hey, Pastor Bennett, kung tuwa man lap. Hey, glamalap ki Arsloman. Ang last na siyum. Hey, mais kung kung man lap Pastor ke faction. Tamtad po ang man lap. Ngayon ko minagilin metkan ako na unsko to ko. Anong sinaupe unso ko metlang ulo kung kwarlela kulo man lap tamtay. Okay. Na gato na boy na. Pastor
tuwana shumpe. Usia on sa ko na ako katsak ko na kima. Use. Good morning. Ngaki kami noon le me pan na mutawaek. Takangan pa siya. Well, mutawaek. Well, kulo malap ke makiyan. Akay ko. Kulo malap. Pero hindi kaya na note ni. Ano? Root, kulo malap. Sa kulo. Langlas na kalampos. Kasi ba nga kung tuka yung tangga na pa nga. Nakakaka, amal kalwin it. Let me stand mo ginoon. Enta siska ke alu enta wila kang arler elof. Kung met tuwan si pang, met pang. Kung ratang len trail ki pisilungan. Ano so honest when na ke fiung lan tang len siya. Pangan badak kiye ke nga kita Kosrae. Wala siya daw yung katle. Lo, Mr. Kadwin. Long last na siya Mayo. Lo man lang. Amat na rin. From Kent, Washington, Gamdala Spit. Tuwala sped. Mishima, tuwala siya. Hey, the confirmation kay pisilungan. Takangan. Hey, yes. Bakit siya ba madino? Tigin mekin. Ay, tulo man lang tigin mekin. Yes. Nala sila tigin megel niya. Apa na pisilungan ngeriyak na kaya nga. Pasren. Kaksakin God ke mo mas nagawa. Kilo, lesped. Kilo man lang.
give me from What? Ang last nangan. Tulo malap ke aslan met nukewa. Ngalila time difference larger. Tikin Treskarel 5:46, not 7:46 Central Time. The gengali me tamle maker Ibrahim ilaslanai tal 2:46 AM. Na babena pasta Bennett finen corner at 2:46 approximate. Now we bet kamtal chiwiash nge planch finan Honolulu. Time difference nge katlieta na Honolulu fashion autolul tutang may tatagag penarela comment in we got pena ke pelchinga ya kaya kat na pay me rangaki spela me tigat som or ushe po communication na to koyan na ngata ka akilen met nge kaya wala ting interest kal ke pelchinga nas we got ke po communication la ke pelchinga kata ushe on lowos KahsInKol insan cash la me ka akfashiben na on lugama tamlel asan we tamtal yai ko ushen sang alalal biya nga kadin share like share ye life cash ka life cash inge sisagulo ati kuno onin iges talan KahsInKol lowos kada ushe somne Ken Washington neral tigin treskel nandaga Sheikh Kalain metigat taga si Akilin mat na kay walash ke pelching yo na Akilin got ke pel agat som we got
Kaya wala nga kalami pianga, Srui kaksakin ke bela, kulo kaksakin ke Artland Mutnagewa. Kada sumni ken Washington, siya la tigin tres kalan siyak la bel singe. Kat sumnal tigin tres kal, Paing kom. May klamalap, ngan wikom, lemis tilipan, Mwet na kayo ma ashtarin gala, makadakilin beki panel si naki comment section singe, we be elos ma just watching. Ngan wiko isin kaksakin kat, ngali si kas makos sapojak nge tuwo, kala tuwo. Basic fakla kas singanan shala manos naki masasya si, kadin ka nesmakle. Na sukme tokshalan gat, masyosuslan ngaglin la, Tandal Bebange from Washington Bay, Lamala. Kaksakin ko na kayo kat sa siyak na slowosan. Na inayan na fakla lemnistil libana, paseke kastagi pray. Tangake ko usin, takape na yitan kat falet lasin usima mga shiruwasan, kadin collectively pray. Nasin kat, then kain, me, Fototo me na Yoroshki Mamakatashki, Eltenike, Neleta, Tailki Longsish. Having said that, got the gani akmisinsias in pray. Got civil pepashla yetom, got flat lash. In civil penarela kasin kaksak lash. The masmos salo makalimbi, got in shuk, tokshalom, met kimana giodak fashi. The panan got mole shunpe, how saying it, me kaksak lash nation. Kumitaekat kumrikat le kumtaman kayo makatashkeo. Kumita matan kati making anyakat, kumita pe makat finshak na kakat nakfashila. Tashak takat maita kumakalim ki sokas singalon kosh fasila, kat kanra pa palasha. The finality kayo shafla yeta kayrum. Panangusi na siya katin garas na irum, inganusi, mainin na lash na siyum, kasin kaksak. Kat kishes yung kipel singe, kat flat lash, in civil pena, pototo na yorosh, awi mapais waslom, na in kadisyong yan, kas madalom kadin tufe na nasipay lang in kashikat. Kadin alang Kulansap lo. Kadi talakat pototo lang mapaspas. Takat-takain wi matwiyash ngayon na kas makanyikat kaywa, la wengen siya makum tsekan siya nanak manas na kaya. Sen kas koking on madal. Panang makunesh matfakak, matalal fungi, in pandoki, matwiyash, matlili matlala. In kan kasas na irum, man molela, takayurum, makay fan na katbaba. Akes makanyakat. Kadin kan sistana nakfalet maashirosh, pride makosrela. Matash kadin diye mapaisiwas. Kadin kan liyeten, pain nanak. In kan akilin benash compassion lash. O nakelos mar of a fascist labe. Nag-viewing marfin in Sacramento. Ka nag-Motkweyuck, mataka be in kashikat. Ka finni ven en Kosrae ki Motkweyuck lashma. Vastikikat. Kom na la mala mold singe. La eash isustasi, eash mtullasi. Ta kato iepa. Ash lensi kumema. O kasyak ilos na kewa. Malalal fung likiyac. In so que si mano saja, como aquela me que mas salom. In si Thessalonica ako fa singal dolung singal algos. In akketeyac la como mo follow no los me ana que follow no ma Moses que kalyaklal. La las nipo kauye. E kat e los ma shak na mol que pelsi mo ku kirapa nge. E ana Elijah kaina kin patay mano yak ke glorified body. Maing akkayila na siyasla mas aplomam sang nasil Moses. Ewa pekasin balo, nasin met palom, dok Elijah. Beton Malakai, kafine Elijah, maingi, akpay precision, kayan kaslom. Siya kalim yun na siya kawan kulo, siya fanandum Jesus Christ. El misa molyak, inakkayakat, inakkayabay matwiyash mamtulla. Katsiyak siyong mga matlash inge, kipen yokshala, elosin kainasyor, tainasmak. Jake na silos na kewa. Ma ashpe physical limitation lagi pelsinge.
ka fundamental issue ka oye fakasi ko flasho ang naki wheelchair la ka ko flasho trauma in bed in maskie papakaleng leila prailasha ingain ikesla benaselos ka chaklalos yakin prailasha kum sa pema wen na dumilara kainin men bespes fin negesi matayan mashansie fashke yes nga luo kufla unmoyakle el sistamani yokla o in kalya na polant nuknuklan wen na dum el kail wen na dum rek magan fok fararar inu se kalim na sin matkun e fast kana ke medical technology makum sina ke pela ngayon nakkayakat la kyasha nga akolla kaslom el kaina na onosi man kanu check na ke inner shell ke being lasha na ke mitochondria ka enfaka mashke inka in som inaknas na siya la cancerous shell ka arthritic issue na ke wa ke kapash ka kaut naknas kat papa kyasha met lasha ke wa kyasha en waida uspe ke decision lalos inde nam fin met milos skola kung fakke mas salom met kolin te nam fin met lo skola elosin loang na seshkewa mashiksin malik malalal fungin na ke Medicare Medicaid kakaino yan na ke wanis kasha pelalen na push la ingena kanin cuts na ke rekle la food stamp kakaino yefaka maingi kumrelan kasha meta katsiak sumgat papa ikes la ke inge yan met kollashni elosin etala moulan meta takametliki rockets kana si kaini noye savings ke social security lan met maurekma inge inkan nawayakle ke kasalan program lasha katsamsam kin ke stewardship katinkan niyang mga kay wainbo hospitalik na ta KahsInKol buski paising komitake finnini ne kes babatama stalikuyas katmisesium kominakes makin yelos kel Paul Silas siya kap dan kapur at jeffolek in bray in kaksakin gom neke kushustaka in talalasin in kosla kafin tenel met lom siya sa pacl na binan Babylon katash peke wesi ma en merki karangan katmisingi take leke oyen in amarik lefin Babylon ka Rome katash ke wesi ingi nakat papa katmiseko mitlash nakawan collectively Praike met kollashingi kat prae beke en rook FSM ke transfer of power ma pen before shikingin nanak manas kat papa kashikat pange fototo le lasha katorek mape anen patla bakit lasha katsyu kashpesh nanak manas kashikat wikat kat enenaikom sakplak me kafiskat na iniwo kadakolan fashnamet ke malutut lomo ke pelsingi nanak po nasa awin siyas na kima paesi waslom la kashaw e fele ma wangen le e kaslom e aniduk mapatpat e ki kaslom katlalal fungi la panga instruction ma meusin asish kadinorek makin kipel we singi waloshingi se fosek losin vulwas kinuktugin maundom kat papa e kadinge sapay katle ki kalangan medalom amen Mr. Liban belang aflogun na room Kat Srui mallap ke proe insangi kesla pella. Kulo mallap tikin treskal ke me proe na lalji matagain. Kat long kishaya na biblical base na gain in a lashkai si. Panga wichi ma yokshipe met. Magatagali na ke kospela kushneta na in kayen masim leke gospel nge volume je masim leke ka si gospel nge som yok nge which shaflan Jesus fin fella singe 2000 years ago
Na even got long kashin pro siya na phone na mga mga ako may na focus na kaya mo siya ngayon. Misle siya mat ito ka promise siya kitar ke mo like Jesus Christ ma we siya siyapat siya may na kadinas kaya we resting in Jesus Christ. Na kaya kata kamtak samram kino ye ngay ke Palm Sunday January fara katas ke tasta tigin na daga akketeyac maluto siya na ke tasta nga. Layam na mi ben na mashi luwe lakiye na siya smitlal funye. Me pas over fiche el instituut hoe ze meisingen lots op asje. Na ikari no Jesus Sivana, God the Son. He got on his knees. All lanian matamalitut na. Use humility siya lakom. In siya posisyon siya na mit na siya kom na God Sivana. Nga kong matkalan sa may papang lang siya kawalan God ma akketeyac target yataw sinulo somla taga liye me Palm Sunday na kaya Resurrection Sunday kadaf toto yang na kaya leninan wakilan perfect lamb palutuwo agatalo su kaksakin God kaya iket lalan malutut na wuma ito ka insil bakas makinyagat kaya mas mayok siya pedmeto Wikiyac lang lem nan som akfon yilan na fon na mafakya ke Old Testament mana kayo wa inta ka usi resting siya mga kuminanas kaya sapating siya nga. We rest not on days but we rest in Jesus Christ. Pamasi mamisle meto. With that being said, metigat fast na met katin flokon matikin na kaya me dan tagarod liti lalala nga usya lakatin takin na Akul matlas na gawa mataga samna na gepelching ngayon. Nakatfasum na ge me pedal rhythm mushe slide akalmi sifela lap ke koto sipe me unit sipe week nga. Nakashi kunokon magadis fashion na gepelching nga. Katash ke tasta katatong na kanege me malutut na wuwusi matigin sumpakan na ako na nitigat kya nga. At kuno malap tigin ke proy na Ngalang silong proy nako si matakay nak ikestalin lash ol lutu siya ngayon. Tigin perle ma Central Texas tage mutawaek yan program mo kaya week tolu masumla el taga likiyac kamen siya mo me nawosin ikestalin lan kasyimit pakaslan kat katita masing ito inta ka kaya siya siya el taga likiyac kamen siya Wikiyac ko somla pakat liye pa kamen lan may ngaragat kay spelling nakulin mat nagawa ka pelching akketeyac siya os likiyac pel na yoklo wasin taga wi akketeyac mat Kosrae laske molin lalfuni lan kay siya kat taga tamtal genye el taga met len tolu lel takan na taga genye kumgulang malla long lash na siya may siya luman Columbus Georgia na tigin mekil kamla tigin Trescol asma me fact ke Motkweyuck kulamalap kita kalalosan ngawi kum na kaksakin tagalusan ale yokshipe kadin sisin sige kastan gata yung tarian ngake usye unsuko metiki kum first mige slides an well okay vineko na siya nga tagpan mo mkip parang at siyak siyong tawuna wana tamtal rin na kulang malap Broccoli Nathaniel kulang malap tuwa penangan ona akalmi pengat Preston Calvin langan Lars Dallas Fort Worth Airport sokna Sacramento kung kulang malap ke updatean tamtal Ruth Charlie kulang malap kaksakin God Pastor Bennett kung kulang malap ke Arsloman Thailand
tamdal blanche kulomalap ngalong sinapay upe unsukum metlango kumlemlan mol kwarlelo kulomalap Unknown layman kulomalap akketeyac lespet misma kulomalap pesyakal kulo tigin kulomalap lespet kaksakin gat kulope tamdal gime tarilan finan kuwa mafate mekare pram finan lanay kulomalap tu openasyon kumasyangay Damtal bibangan ngalal fungi talpe tamdal tolpe well Dr. Chef Benjamin Mayang okay pinbaye Mamalan damtal right one bakalamye pinbaye kamatsingan kal kulomalap kal metuna pangan gay ko Kula ondu ka outside lalos kasi kulomalap tekel tuwe. kaksakin gat kulo kenya Well, wish asma mesat na machingan okay ba masana lenda ka. kung saan ay kay kulomalap ay Ngatap na lenda ka. katap na kum Omo, kilafashu, kulomalap karsluman, kat place you, shawluman, Mwet no si bangan nga mangan. ngan si. Wo pa sa tuwa sila la Timasin mo kayo na umikan mwet singe you want aim on your team every time. The fact that she was na siyum. Walang chikan-chingan. Nedete me siyan pa boy the fact na. El sen po pa. El fagot no. Small kind of man. Yeah, thank you. Mangan makatinin no. Ako chiwashing lang si mwet si. Bangon sa kong afaka, ngan kain siya nga. Siyong tukungan namna. Kaya siya nga kaya siya man, likiyac kita pa naman ki siya nga. Okay. Ano na kaksakin, matwa siya nga ba tafula Kulansap si magatash kaya nga, may nga siya matwa siya nga kaya nga parang afaka. Kumsak na fosh. Albang eh. Sing it. Welcome legende, nama George. Adamla mityo netik, namalap. Kulo tigin, kulo malap.
Lomalam chin dalik forigash nge anakostige betchan ngan eche ba iloswaklama ususingan ki Shenrie eche nada damle Mr. Larry damda lorna na washin dalik ngan at wige shi dalchi maurik Kosrae. Anyways, the kalasha in wiowos in the tala katakain oro yashima katndara ki katshikya Kosrae dalik kesa dulasha ke alu na prayers ngongyakon na message of the day ke katukoy ke devotional apakatashkenge na lemistelipan na takain kain sulpa na awika di na ke lesson aims na ke week nga mun nga talaga ta church nga wangan Henry school ke no ana ke academia kat finish ke katin alna dogmatically long ke madarada na aw sige Henry sa file katin sa okala metlasho. I know it for a fact na siksifena. Nara maasinga men malan God el de force na sish. Elu siga din rela moral choice siga din silela. Pange masima the beauty of it. Nara kataka inakfashi mga dakfashia. Nara ala yoking anlash ke koswigat kaya. Akul malap na si was na kayo ke KahsInKol KahsInKol ba akketeyac na makatashkia bange kosma sasyanin kain wikatashki shrapuk sifan. Having said that, pelang vlog na rin oslasha. Well, digging kulomalap ke click force na dos financiato mat rala unso ko akketeyac ko we bena taf ma pro taf ma per som akketeyac nga we kumbe nakala tamil michio wala Kenya we met flash meta kat aklentari na yok tigina kayo met mataga be arke me life gasa mat one in common likiyac kat kulomalap ke atlan met na kayo kat ke pain met flash Kosrae wana tigina lakala minga ja usie me lazy name me makatakala mike mandia kat actually get tosto kat from gundari me Palm Sunday, Akul na nage Resurrection Sunday sing. Tigin na daga nage sapta long course. Fosing a course nage tolling all. Katalia na pa mo lipit singan ke gospel al meto. Leto ngay nakadaya masingan. Evin wo na litu, katataga pena likiyac lazy name ngay na litu. Indaga nage meto long lead course. With that being said, kat alyo su kaksakin kat ke pela, pange slide magatiye ke mantega din si Paing. Me si bakyas makinya kat kota si makatash kya pange, may kisya yok mo. Kat lietari lamayak si may taka fonye yak leke frete ange. Chisya si vena letaka misya. Unit akluwa pakatash kya nge. Christ may kisya falna na sinagaywa pabenange shak penna wana from sila tigin tres kala man nakewakan napnas na shayan blaspheming of the Holy Spirit. Chisel dagan moli gatle blaspheming of Holy Spirit katlangas la ka metlasal langas na kaskore pa kaskoi or malan ngon madal. Na I got some later na kumricheck ye akwaklan God. Kumtin na lalfung. In other words, tasok na man nakewa. Pangipakot ng yok sing man nakewakan napnas na ke. Shayan til lalfung. Na Christ pa may kisya siya for fall na mana kayo wang. Christ mo kayo na. Pangan malutut siya mga katagal. Likiyac kemantea. Iplalapluwa pangan. Kasi siya na kayo iplalapluwa pangan. Christ and me siya. Moliak na kaya siya mol. Siya mol sa siya. Christ and me siya. Moliak na kaya siya mol sa siya. Metalong ulit course. First tone wala na kaya ngaul. 45-54 na 28, 1-10. Fikat tiye, maritluangan, saptalong ulit course long lal course, kunokan naldua pa, ipsimet ngan saptalong ulit course. Nakalu ni tawiya pa ngan, saptalong lal course. Natigin el taga akketeyac pluangan tari. Maritluangan taga na, rala iplala pluang na kebut na fonsing. Christ in me siya, molyan na siya mol sa siya. Kat konsum rewind litina wo siya ke mantea.
kunokon na litua pa ito ko nakipsimit nga na shenrio nake alunita wen pa saptalong lal ko foshin naka singaw na rhythm Japan elta ka likiya manafon chike mantea kunokon nake mante tuste ka akketeyac tuste kunokon nin Wednesday ka akketeyac na mishenge tasta katka nake me tasta na Paing mas makate tram kun Kulansap Motkweyuck Akul na fingom ni mante tuste Wednesday ka akketeyac tari we lulap luo ko iplalap luo ke mante siya ito ko makinyak na ke Sunday school lan met na kay walas Kosrae finen me Mars Sunday school la tukunalo metan tigin na akketeyac ke mante Shenria na ke online ministry la ka esla teams ko ma likiyac ke week na phone singa ka relashi sermon na ke tukun sermon jilal ke Shenria ngan kata ka ro Sunday school lan na tukun Sunday school kata ro alunitaw wanan bangan reading bang na den schedule sima katalya su kaksakin kat mail EPS la ka din ka we matlas Kosrae ke len na kayo naro mas malya ka akketeyac msinge pang metulong lon ko fosing ali course na gatol ngo wana lakal mi penga laisine makatligia ke me man via prata ka bakal me to mitiget li laisine me man pangan me kitac ke but na fonjinge metulong lal ko fosia kal mi nga ingedin pela na chisel sonol dal fat na shil dal Paing kumtel el dal kalakyang na rol shuk yaniel alu na shil ingedin pela na chisel sonol dal fat na shil dal Paing kumtel el dal kalakyang na rol shuk yaniel alu na shil na wana akalimia sifac na kachenria pangan elinge moliak metulong alkos foshin risngaw nakatsum na galaisine makadakalimia tayo kamante apangan masime tapangan summarize siya faklal meto ken waki emoliak me account lal gospel lal meto na ke crucifixion na resurrection lal Jesus Christ wana kadakalimia lakata yatari kamante nakadasa ka siya akketeyac Shenrio Sunday school singen laisine ngane apply naro ko muspen na slide singen we go ako ilapin na ke Shenrio ko mo konsum rewind ya litisela tikin treskela lir laisine tolungan we na uke e fakot no pay me yokshibeyen laisine tolungan na ke akketeyac lalke mante aklu papangan kona ka akketeyac lem e mafekya ke wolang matter ke samram sing kona ka akketeyac lem e mafekya ke wolang matter ke samram sing account for ga matter ke Old Testament in fact crucifixion resurrection chilan Jesus Christ el samram kunyak ke Old Testament na ye wana ngakalimya akketeyac na wo sila tikin treskala ta usen na pa example samlong lu if ngom son reference kinyak crucifixion resurrection chilan Jesus ngeke samlong lu we pa na reference siya matagal ke me standard lesson commentary siya akketeyac ipluwa na siya fly pangan yak wisye Mwetan suko onin kaksakin akflat ya molyak siya e pangan application siya na ke malutut siya ke wik na phone siya sukat siya partner along well relas ko na insang kaksakin molyak silang lem in the near future pangan lay sinema na wanang akalimya pangan me ipalap yung madara akketeyac ke mantea outline siya pangan tako wana mas standard lesson commentary akalimya mi silang toko siya ipsimeta pangan arske metolong likos first tolngulyan na kaya ngaw na we first hangal mikos na galam ngaw ipsirik tolyo apa pangan malkinyak lesin meta first tolngulyan na kaya ngaw pala mo malkinyak lesin ka first hangal mikos na galam ngaw round niyak leke akal
First time ngal china ke lam ngal lakot na. Ifin kum di KahsInKol lu na tung jalan. Masinge ipsing ba ita ka akketeyac pangan kuno kon ngal itu. Na ke frete. Ipsiak luangan ba ita ka or makinyak ke alun etawi lash ke shenria. Metolong alal ko fosina ke singaw. Mulyak man to Kosrae. Ipsik tolungan pangan wepen na komentaryak kalamya. Ingalyak siya ikekla. Fosina ke akos. Paing siya kalamya. Foslimikos na ke ikos. Na akollah yak LEUM. Recognize meta liakla LEUM pangan. Fosalkos na ke singaw. Na pangan me magadakalin mi ke mante taka na ke KahsInKol kunokon na ke Monday, Tuesday, Wednesday. Na tosta pakataka tigin na taka akketeyac shamnong lonkos. Fossingali kos na ke toingo. Now with that being said, kata sumnal tigin na taka fast na med. Kata salang sang na len sumna ni ke shaft lang agat fataka kaliya program mo. Tigin, metiyong fast na med namnas. We got kya unsukong namnas ko. Värst med. Chilla. Syntax. Syntax pangan. Sing it. There you go. Tuoletsa, gulong manlap kaas kumante. Well, kada sumnal tigin tres kalanda ko, kulkat ke kunokon nam singyo. Tigin tres kal kum gulong manlap kamatengum. Gulong ke arulong. kaksakin God. Ke kashalal, an wiowos ke malutuchi marsh misinge na kadeta ka na kema KahsInKol na ta kalemia. Sifac Motkweyuck. Fakma Servanthood, Motkweyuck, suspicion, and a sign, akul. Panganleng la nagikaskolan, daga ki me, masi, kafin me Kulansap si malimistili panel, akalimi ke pienge, kapinatala siya nakalar ke mandi ka bange. Na bange finshak si mga
som ke yatari awikatle ngeshesin metlash Kosrae met Kulansap nge inuse ka kadin langastan ke Kosrae in its entirety in the KahsInKol kena na bakata makya bakate okuku nene imsengenge afin sha ke pacl God inikekla. Now having said that, masi aklu kada takana kaya pa fin pa mamakadak fashenge paimalan God nangako meninain kain scripturally based. Nangamo ko sa akin masima anke screen nange. Masima anke screen nange bange electronic copy natas ke pacl natasha. Kat fin de tu fin pacl natasha. Ashkat mol si fan na. And when kulo si fan na natal taga mise Motkweyuck. I don't know what kind of ministry we have. Kat tu fin pa lang si kepuk ongolon gos kana fon na. Na ba na ngara maluto ta siya taga misenge ke me tolong longos. The metigat sunugi me tolong longosan koswine wikat kim dawak singe in ora in the kang naligikat mo oye singe ashpuk ongolongos to fon na bagibabal nada shange. Na masira nga kaya kalami kaya koswin liye nagibuk ongolongos ke buklime ko simet ka Genesis, Exodus, stakluk on flok na nage. Leviticus ke Deuteronomy kat sham kun puke gash nge yok na Leviticus ke wiktoludarie Exodus ma wibe ke Deuteronomy pukin ma supplement kos pange pukin ma supplement kos ma Judaism ale nangos lage nara kataka rala sermon chimit ke superiority ke Jesus Christ ke sermon chimit lak ke KahsInKol online na buklime kos ngen pakwakinge masaplan Moses buksinga luma fakyang dogong Joshua metanan ka root siya Samuel siya to ko siya luto ko siya siya Chronicles 2 Chronicle Ezra and Maya Esther pange puk in history ko siyam mata buksinga lungan ala yok shiben composition jinga na shish kom delvin mo loan kita na lime ko siya singa luo si bangakal imidari lime ko siya represent grace of God ke numerical number ashkat sifan na number el kat papa ngakom tolu trying kat papa katwin kat kan modal four corners of the world na lime ko sel takona ke grace and God na buksinga luongan 11 na anen number sima ashuf singa luo pa katsamsam ko na Ruben Simeon ma kaya 10 Naphtali Issachar Sebulon, Fanuel Benjamin, na toko buklime ko shubla na lime ko she sam na malime ko shingalu so psam so kas Ecclesiastes on Solomon buklime ko pangan pukin poetry wisdom lanmet Mwet na buklime ko pe ba fakyang dogong Isaiah Jeremiah Yoksha Ezekiel Daniel pukin bala foletime ko mange na buksinga lupa aksa fila uleng matong pamdawekel Osea Soel Amos Obadiah Jonah Micah Nahum Apakak Savanaya Akai Sekra Malakai na safla uleng mato na Bible natos ko sayan pages ang shalik Malakai meto na meto siyang kade reference man ke tukun Malakai wangin kasin balakadel juda sangasin met pala. Now, rela 400 years of period of silence in Maston Malakai na gemeto. Vashne nguryak masifak lash misaya siya ko apa meto il mutawakin ora ilakshaw naksilal na ilpa ora account lala ilpa account la kade lutut kaya misingi kisaptalong lonkos na lainge pange na mail sham kuna na kospelakos meto Mac Luxon. Kospelakos pukin history siya fun na siya mata mas siya ke church history bang kung hindi pen ke rekma wangan siya puk sham kunyan na ke unuta ka siya tapos nga ka mema masimas kaya ba rekma la siya fingat liya crucified Jesus Christ wangan makadeseko in sangar kata Mwet nge el dal kakakan layan sang proceed
Nara bugün iştrisi fan na bangen na Rome Koren Galatia Ephesus Philippi Colossae Thessalonica the mode Titus Philemon confine ikes descendants ko mit kenge esim na mo masil Paul bange di ana sisin bugigas nge buksingal dolungan pa arangakan dogmatically fakla malal Paul ba bukngen nara confine tan yerombe likiyac na fara ne syun buksenge istaklukinga rasap kumsasharan ipru den afak lasya orang ako fla fakla matika na Paul ba sa mosla man den afak pange mafak ke in pel mit akadel kasesta sin siya mit madalash pa prophets mga akademye ke prophets nga dit kos nga akademye na folokyak na ke ipru inaksafila ipru James Peter John chutna fakyak pangepukin pala si fan na ke uleng sasya Pangapesimo dekyak sonen get a glimpse in Kosrae. Namasira yokshipengan fak o yesinge ngan tuwin share lago. Nga mutawaek rekma sipela wisya lago kat kasas ne tuwi rekman definitely tu siya lago wiya. Nga tuwi ngaliak karat sel si awal kos e ballard jina. Nga tuwi dan kia ka tignis tanyal siyak si katsona tikin tignis belje siyak tame ngay ngamong di krat sel singi na el samram ki mani mai lang if was money sum kan mga ki na de pail ya lang nga kina fale something is calling me to walk there na mga fakta siya el ya mga sun o ngayenge pa o mission mama ikek na si ka ngatenak fashi na nga fast na ki karat sel singi tui ngay na student Bibles in unvoke. Na ngay kesta na me nga ka isya ka ek nga siyak sinmet makaka ke karat sel singi la me ke mulo. Na dahil mo siyan lam ngaul. Naging ngaul lang la buksinga ya na sapta lam ngaul bahan ke Genesis na pangan pelsi mangamdo sum na ke nutela kay sipuk nga saptay kaske na fkatakin ya metig electronic singa ko na ora pangasi mangamda me alena sikin isyung yawi ke inatela composition fin pana ke meto mekat kan nutela ke meto ke buksinga meto kofkama na kinga kalem nga atui win singa anu siya unsukulan metawai nga ano lulungan na nga tamlali pa na transition na ke introduction na afghani katasya ke malututsi ke medolonglon kos fasingalit kos ngitolingul nga na ranga usi onso ko nga inkain me onso ko nga ma tigin mekilet shuk ya ke professional na ano luluwe na ranga nga sidagin ke pelsinga kat ke wan longgen
kaksakin ke Mwet mayak laon sukungan ang akuloban siya tikin magil ke el shuk spama nga ke encourage ko sa kayo malang si spama un lowosan kadin norek magina kadin wi compray ke in wi befake ke gospel singe katakay ni ke masi katashkenge nga le minister liban met wi asinge kat todo la katakain magana ak fashima singe kat edi na kadin ka edify season si na kinga samsam kun ke pukse ke metong ya pakanten siya sa tatari la meto il metak masi el met collect tax se Jesus sonola na kanne pa is a number gana guy kung finally na ke composition ke puksilal nge analen likiyac ledger siya bangan asset in siya liability in siya in siya wala siya scatterbingan the dokshan ka siya malalos. Ano na cause and effect na ke composition na ke me orientakin yan malala. Nara ke kestalan buksilal nga ilsikilen connect na pailan natin siya Jesus. When John Baptist el Motkweyuck kakumitalash misaya siya ko. Now Rick Malan met tak mga pa accountants dalaw siya kawa may transaction nga na ila siya fin ba siya sa wangan ki ledger sheet nga na tegan balance siya pa siya fin ne siya sa kung tegan siya sa siya ke bakit lumat kung minan connect la aso ye na si pesir nga fakla o yes nga ba format to len kain connect na pala Jesus Christ el buen kulo si fan na natin ka at na power ay lakshaw na si malorela ki me kumulang la papandumanta na meto sapta si fasi fan ni ki meto sapta long lemekos akketeyac klantin siya Jesus na ki people la metlu eninain akketeyac na convinsum ki gospel la luka taxia el tamdaw ke Jesus na el is funny na mayen confindie pe composition ke meto look nga fakla meto you have to take time when el number guys el ananale sedentary are there whereas confindie na ke look anan jubilation analen onsuko push ke me el takina nara el dal verify la when kulo si fanadin got ni pa Jesus Christ. Na para king akketeyac la king atago inge akketeyac ke si si superiority of Jesus Christ over Aaron, over the angel, over Moses and the prophets. Te kalme pasuk wangan sipen mamay de kang nasilo siya. The kadel sang nasilo ke pel si masang nasilo siya. Mana pa yesi mangan endok na shishni luli masi mai efatako. Nara na kikesta sila me tonge katama samsam kinge pa mutawaek ki pelsi ma era the great el luli ki 37 PC. Chia sili susle pangasi mangamta fakjil lemishli banala. Dates ke katte can't really exact ke mayen finike scholars ke el dalshike dalen likiyac. Ora katama 6 ka 5 PC. Na el samsam kun ben nag escape lalos ligyan itche el samsam kun nag misela lera ta wolacna Nazareth and Judea become the Roman province. Diya silsom nag temple lagelye Motkweyuck course kanin mangan pakatamal samsam kun samsam kun Tiberius Caesar kel emperor le Pontius Pilate kel appointed governor. Jesus el Motkweyuck ministry lala pataka ke sapta longolon got longit gosh na longolal ko silela matamalutut longolal ko siya na
kakketeyac betausin me kos makatita bekenge. Katapangan mama meto sam kuna. Nara kinga sam kuna meto. Elusia provide some of the most amazing example malsinge in academia the power and accuracy of God's prophets who have foretold the coming of the Messiah. Na pausi mga academia kel aisya ma. Nara el samram kun nake humble bird chilal ba aisya itko singala ko samram kun ka finish ustalal ke Michael Migos fasluo na pasam nge tako ba academia nake crucifixion si mga samram kun nge samlong lu fasingala ko finish up singalon ko singalit ko kanin mangan laidel treat a lot of criminals si I shall tolu samram kun suffering servant. Samsing alone ko shall the kasam get resurrection. Mga na me mouthful. Kat fin saman na ke when metuel details el Levi si former tax collectors si. She is in original 12 disciples. Nara itakyang na sil me vocabulary style of writing silal ngayon kan saman the kingdom of heaven. A distinctly Jewish description pa el chicken cham kun nara fresco rek makun mataka keten el ko singal tolung cham kun ke son of man el cham kun ke nara ke ta ka ke cham ke la folokle bena katama el chicken cham ke pa el cham ke pot cham kun ke tempola cham kun Moses na genealogy si mga academia na puksing anan simle na ki audience lan with choose na ora kinga ko mem talip siya kada sige din mot ko la na mem eta may miya mga na sip li gil tax collector jing Iloric malan Roman governor nara pangan pesi maleme el sonula lemel sonol el become el panglol na el mutawaek ka cham ke yak ungol bang 60 AD bang na and Jerusalem got talat completely or totally destroyed ke yak itngol AD sin metroma na pangat pe si ma metngem da kalyeyak metlalal funginge nara audience si mailal cham ke el cham na sin matchus nge selalal fungila Jesus el Messiah si nangatuin siya mayen ngakilam istilipan nanda ka in fact lakatashik mayen malutut si mga sumon nge ilata kay nakatayela sapta siniki sistakluk metulongolon ko sa malutut at kaya na fos siniki fos aksingolon ko siya el cham kun ke pasalal si matagano niya Messiah siya Jesus. Narakasing ka panak na pesh kantekati. Nara ngasang pela na sil na mistilipan then kain floko we katyang in kain kasha na ke context singa ng atakan ke mo. Mistilipan pela ngan kain ukud na sil. Loman laptiking ke me context na ke history silbe cultural context matakan na ke gospel al meto gulong man labeg ang musipe gospel siya nga nakade audience nga may choose ko makalan nga elos pena by me deny me masaya si ma prophesya in the Old Testament met nalal si fan o yes ngan pa nakadingal loy na ke me kapash may takyan na si Leprem ke saptas nga Luke Genesis. Aquaklan kat makat kuflain fully understand ito ko wali lakalan me ke latalal na sin church Rome ke saptas nga sina ke singal dolu ke Rome. Katliye me history siya mataga ke account lal me to when compare na ke account lal Luke silpe me mak ngan kat kain kalam ke la Ingenik sukumay ito ka rechekiyak nga papodel ito ka samon ke rongan la ito ka pinasin chantal akwa ki penatari ke Genesis nga luong akalam nga
Tamash mga na galing kalim kaya F4 Mwet na lang yan recheck ilya. Yok siya ba din kalim kaya accounting. Taka makin reference kin Old Testament meto. Relate na sin audience nga may choose. Masaya si Venal taka ke me pati kinilakalan niya. Lineage lal. Takin siya sila ngan proof yala. Mayral Eprem ito ko. Pangay masaya si ma pupalyag ko prophecy ki samsam pinya kya Old Testament na leto ka pa yung sang sikosok singan na sin may choose nga ng the rest of the world. Tayo po may nalang si fan na recheck ilya. Napay tagot na ke tagot pa na ke saptalong long course for sin na ke long course. Matigin nila kalamingan. Mentality, attitude lal dalan. Talti na via mo Jesus pa masaya si masam from kanya ke Old Testament. Nara tal na shike na in trukal dalo. Pai pasalan nga it's in their mind, it's in their hearts. Talti ka na uzal. Jesus lal da ka fa mga pa masaya si masam from kanya ke. Gospel lal son ko masumlit na define me di lalan. Tago pa nakakalin na siya the rest of the world. Dahil pan kanigid mo sa kong. Dahil po may choose si fan. May lal si fan. Recheck ilya. Kadin na kadin kalam kaya masing. Manayfin katili. Parang tigin na tagatakan na pa pala. Ipiyan niya. Source lang mabay siya pa pala. Manayfin katili. Masing mga kumindiya na kaya passion mo siya ngayon. Kat nga tali. Tao sin lowos omla. El taga minsiya fin siyak siya na ngayon na, masih mga kumsano, why not click natin ka ngayon, the Old Testament, mafatyak na siya los, mamasaya siya ito in the future, in sang sikosyok siya los nga. Dan mis, maka, oyan, lutut sa tama, Pharisees, scribes, may kolan, may choose nga, dan somniki ma simna siya lai siya. Dal somniki ma simna na siya ma tagaral chairmaya. Masingin na kadin ali kanem ka man ito ka na usipan na masimay na kadin dekes mutawaek saptalong ko tiginat ka. Usiya malutut siya. Kadin kang na simla masaya siya nga ka suffer. Ine na makuluklalo sa. Amay nga nan ka mo masaya siya nga ito ka nati Sugo yellow sila liki me Rome Empire min pelting Rome pa karangin managayo. Kalti na lias suffering servant jima me Aisha met pacl man ke sapta lammal tolu lammal lu magad deke witlum emeta witlosum la. El kalti na lias suffering masaya siya. Jesus si Fennel, taka laman Mwet, ay shoes lepet temel, taka na rin Mwet plan, Mwet shoes. Audience la meto pa Mwet shoes. Adal mo mati kung pa masaya. Adal recheck ilya, to the point where, nga kung akketeyac ye, ke, lutu, lanwaki, shenyo lamolya. Dal denial ya, recheck ya, naro program si makatil sang nasin, ilingin na, architect site, pacl siya nga kading kanem ke. Ilin na nga, program si man sang nasin tlik natin kad nga the Israelites, site ya kingen na naro, masing nga taka na si kom mo siya nga, may Gentile na kayo, uta ka na siya, may lang ka lang silang, makatil sikil buwan natin nga na sin mitlalal funi. Na mitlalal funi na gawa para lang munong Christ si makatash ka nga. Body of Christ nga. Israelites, Jewish, body of Christ. If in katli pa pala na nasam from kinyak, utolo. Jews, Gentiles, and the church. Dispensation si katash ka nga. Dispensation of church. Grace. Dispensation of grace.
Mwet na kawa matakan na ke life mo chisel ta misha molyak ke makuluklal. Patakan na ke mano sing di susang na ke ngonlan kat arshin kat kai shie. The focal point ma ke shia klai for measure at chisel el ta na mwet lang ngan chven. Masam from kin yakal ai shia cherma yamamo masaya she ta kan actual dal tinai. Efo ito ka na si commission ka din apply pe. In kanikin mo sunga daga kat mata ke katin ali masim le ke sie koren sapta singal chefos me long korsngan. Lots of pasima tikin na daga samram kin iketin peling. Ketasta sing el institute masingan ta katin kalam kela katsom neki fin chaksina 2000 years back. Masimay na nga kami look forward na kaya pa folok sing Mwet choose ngayon elos tena liela masaya sing ito suffer fin chaksina wala masim na sila siya mangan talien na mo masaya si may ito ka nati esolos laliki me ruling one me Rome ngayon Empire of Rome. O Jesus ven al daga ding atti daga nila makuluklowosan. Wala ma chairma ya lakkalam ka sapta tongul si. El dalti na lepet chesing. Kati pukli me korsmaila tik interest ka display meta. Sum na ke son sapta tolu mo chipang pag nicotine el chasta ke masa po. El kofnan figure out mas el fat na sila. Eno na mo change by shusle. Kingdom of heaven, kingdom of God. Keyword siya me tolerate makin ke puksilaling. El dal na figure that out. Dal ngat na ke physical freedom from the Roman Empire. Nikin na la issues la siya ke ngon siya pa siya freedom. Now dal recheck ilya, which is part of the plan. Recheck iya ki el dal inge na program siya makatolerate makin na siya me April Mafara, el sidetrack here kingen according to the scripture ke Rome sapta ya na kisingal tolu. Na masikatel makiningen na pa church, believing Jews and Gentiles. Kat paingen na fakaklang kalanglan kat, when natit natin kat ngay siya elos fail in the according to the scripture. Na masinga pangakumin na inte fail, repeat the same problem. Masin mga kumas kaya ngay pakat ngat tali cross ya li or makin lots sa passing akas makin yegat ke langkalang yoklan kat na share 2000 years ago ke crucified Mwet resurrected kat is preaching kat is makeup sing inakas makin yegat langkalang lal nakatin na katin ngat na ke flock sing if in kat is ten ngat na ke flock sing nakatin repeat the same thing that the Jewish they were looking at the different Messiah. Dalti na liya masim lang. Pero dal chisel daga dal recheck liya muti kung pamasaya. Na gumame, guess what? Dal sa namta na sano masaya sini musengi. Ang akom katayis munun Christ kop singe katin demol kan na lefloko. Flok singe pa na kadin ako lang kaya. Lefloko, flok singe fact mo me. It can happen anytime. Pa rapture siya utak lang matalal fung. Masing yok siya na ke me passion week siya. Fingat is me preaching cop siya tina ako na naka-flock siya. It means nothing. Kat defeat the purpose of the cross. Maliltakan mo ligat lagadin for yang awliya nakat nget yang naka-flock siya. Pa-proud ila siya. Katin to repeat yes, you must got the challenge ke sapta long ko force pa inline Jesus Christ. Pangay, tal recheck ilya tayo, tal pa munilya, which is part of the plan, complete plan. Siya katikan understand. Nakatliye pa na utyak ke force on course na ke me, singal tolu, Motkweyuck lel. Dan som, rela, yes, you may, usina si kum, si kosok klaseng. For sikising na ako na kising lon ko sa kalamiyak la me Judas.
out of the 12, may chinawal Jesus pasum the kakanalek for 30 piece of silver and portrayal Jesus Christ. Sung kakakanal na sin matolingan, na sin matkolan matchusingan. Na masingin yok shubang amin kalim ke. E uche forcing a lit course na gan ton ngol patikin na taga akalam na daw. Up to this point, he got rejected. Jesus ele tatari. Insian Mwet. Mwet na lalchi fan na pa reject niyan. Mwet na lalchi fan. Asim latari. El dal siya ka masaplan mo siya. Tena liya masim na sin matalang. La masaya siya taga suffer. Inela mahulu. Dal kain free kiel dal liki Rome. Not looking at their internal makuluk lalos. Pachijel da kana kaya. Nangako minaninte. Repeat the same. Kadis lots of Pachimala Institute ke forcing a course na gaton ngo tigin na kakketeyac katin siya mas lefoloko. Kadis inakas makinya kat ke pakoten yokman kat na shesh kai siya na katinako lang na ke floxing. Pange connection si may na kadinala. Itak yang na pa kalam na silos. Tal tuke enin long lalos aro me kishe lalos ngan sang makuluk lalos ngan in Old Testament. Talita revealed masapat ang talim masapat makuluk lalos ngan. At the same time, they're looking forward to the cross. Masaya si may taga shipra giving shala na silos dahil miss the point. Nangakom pange sipanak akalim. Kat ngitla 2,000 years back, nike cross liye lang yokman ka. Katis mano lalal fung Israel ke kopsinge ako lang nagka-floxing pang masing katina kan focus na ke-floxing katin when namatan lanman matlime ko siya katin de force na kung som liye ikweya force siya na ke force me lime ko masimit na pa kulugin lang ng Jesus Christ pang may ko nga tuyakin pokalok na siya. Fashman ani ke metiki forcing a lit course. May chinalal wala ye tolu tafo. El som lafa kanal. Nakatli na pa o yema. Chisel da Michelle in som na finchak sina na sikum kadin da na ke. Mul mapatpatching ito na. There's a lot of things we really need to put our minds and art na ke. Pro na singkat ni kesta kading kalam ken work malang his work his ways purpose is promise lala katinale kalam kaya katikain tako me svena usi malas na ke machi akwak silan kat ni katin nan pa kating kalam ke work malang kat kata evin katte kata wana machius nga kata recheck ye o yang kata betrayal ya. Shenria na dal osana in couple days dale crucify might not choose pang might lang Jesus Christ pang and machijel the kalkaya might choose. Ang ako mo siya kata kun may Gentile Christian followers of Christ kat sano floko flok singa pa na kadin from gunimet flok singa pa na in from gunimet Evinte na kada ka when na may connect in sang akulu ke floxing. That's what they did up to the point where they kill him. Katika in portray mano wo si matakakwa kike shot. Me and you we don't have no space. When in room lock come in the excuse when Genesis nigga revelation when I tigin akketeyac give us the full picture. We have no room for excuse. Phone na tayo mas mauta ka na si kum. When na pa excuse last when ikek na phone na. Elos, it was progressive. Eprem il tinay ito managay mo. Mwet toko leprem ngayon. Ita leprem ti ma progress na taga na ni ka na misya mo yak som kauli pa pala.
kefakiak puklan fakiak sonil kaliye wan mainan si pasimula mana ke wa mainan itayak tari wan uta kana ke me or mlan ma choose ngai takana si kumising ina kalimila ela floko point la kom insia kominan aske floksing fakiak na sildan mo masaya singa ka suffer daltin ali suffering singan talngit na lali oyalan government empire Rome then ali suffering singan that go straight to the glorification tana tafung le glorification de daliengan tal som chen kin yo betroman kingdom of heaven kingdom of heaven kingdom of God chima from ke gospel al meto apa they should have really focused on ilyak chingen pa shibay shush na kengan man God sonila kalen meto el repent for the kingdom of heaven is near Jesus is like telling me that mutawaek for singalit repent for the kingdom of heaven is near. They're speaking of the same thing. Jesus Christ pasang pagpinyak. Na nasib ko mising it's the same. Jesus Christ pa usimon chikosok sing. Tingin tres kal mungkin malap ke pedla kang ale point singa na kalin beat it down to the when pang kada nga Mr. Left loco flocking pa nan focus lock como church. Pang mas man ang sampang pinyak mo la train and reflect flocking. If hindi nakatlafa ka ng lot same as this that's Jewish. Kung kulang man laptigin sisakto ka nga isla yok talo mo to ngalala sul kaksakin gadke may kakla. Mga spe makataga na kaya na wangan dal inanayak inanaka din emphatically akalimye maasing kat di pingat tinangan ke voloksingan ewan jipen akful at the end Good Friday. It will just be a Easter bunny. Fin pa nga sa morekma demot ka voloksingan na I missed the mark. We're gonna miss the mark. Gonna miss the mark at fin ni kan siya testo ni kagor fasingal ton gisikala. Kulo malla. Kat sa fashikan kalme kat Sean Mati kabulesha nakatuti na utyak lamalu. In-depth discussion makatagan kay Trump na pa. Abi nakataga front load diye malututang isendria. Matawag ito ka fast na meta. In makatita kaya pa siya endgame kat fast na met. Tingom ko na tunjingan. Fast na met. Kumli military planners nga. Katila masing ako mas nga ngon matad pa usi kyalin matad. Nake military planners nga nake factual ngan. Lala sumni ke objective liye ma ke objective nga na plan it backward to their current position. Nang akong papa nang part of kung usi pukon ngolon ko sa akalim mi. Genesis ni ke Revelation objective of ba ke Genesis sisaklo Revelation long luo. New heaven and new earth. We need to see that moving our way back to our current position, location. Kadena na kadin sumni eschatology, end time sequence of event rek matakan na ke si makatash kenya na nakan me na kadin from end time stuff may takang kadin na kulang na pa when shit is only subtitles when I'm makalimingan it's imminent. It can happen anytime. Folloksing utakakwan church can happen anytime. Now, from Kanal Daniel, if you got the utakaksinge, yay koshima, 7 years of tribulation to my utaka, Katnan chit baflot na run, program to my sidetracking, yen and it click natal chivana, the Jewish. But then it lick me 70 years singing. Ingena we're between 69 and 70. Between 69 and 70 pa church age singing. Weapon na kafa ko makalimia. Kafa ko shikya kari katsano trumpet tell for the atonement na lenin akketeyac singing. Tasal la mga tari. We have no excuse. Na ba ito ka nagmaluto silong kaya sa
forsingal ikot nga ton wanta na men. Leta ka in aki na pa perfect lam su kwa som. Tai fin pa kat met Christine, mga ako minanara pa kat ako lang nakiutak sing. Tiki ne fokat tim ta sam kin masing ako lang na pa. Men pop na nga malal setan. Son singaw. Pop na ta kana kel chutas ke me influence ta singalon gos nga nes fena som ta ka kana le. Jesus. Lafa kanal. Na mana pa sila pai kat committed na ke masing tikin. Kadena kadin siyak. Kagat fong na. Mana ilya si bang. Kung kilo malap tikin ke. Oana, kulamalap kade taka inakketeyac todo maluto da dengan me araging akkelemia alengan ki dalik first nge tuyak misinge yakon nge yut singe ngalalal fungi mo ma nandalik sinadal rasta alar syudatik sinal nandali mo levinen yena masang dalon ko sindiren na katakan ni maluto da. Tamalabjin dalik first March na Washington kada si Los Pangan kada pa kos liye ke video si mga show meda pangan kata responsibility ma unfair schmidt confidence ya dom singyo
Alalal fungi mo katalaga lang tao sina Mwe Kosrae financing. Katuna kang daliksik natas ngin nake. Ano pa sila. Tao sila ko siya. Kaya nanala si sense sa isang conformi ang mga mayen. Skingat mali sheep na din gat nga. May katsangkiteya. Nagika samsam sila bide Jesus kaya kun bide deny knowing Jesus and ma-fit my sheep. With what? Pangay kaslan kat. Nara insul pa na taka kadinte lose side of it na na yoksi. Finwangan kaslan kat ingay na kay ma sisime yeneng yung ke Facebook ngayon. A fact na ba ila kada ko flam tulawo. Nara katakan ni kaslan kat nga samsam as an elder. Nga samsam as a Motkweyuck. Nga samsam with compassion na sin matlasha. Nga mata financing ay farin yang al may kospang. Napana nga pange kapun pe me murek mamakatas kaya ang civil pain ko na kayo ang malutut sila nga katefendi asiplu si pa taka na kaya papang may akalimi na ke alien me ma na kayo makat fakat kainin lem Jesus Christ lem nistilipan el taka ke kasha na fan and si malusi in usya na siya context pagkane kataka na ke o iya si maşman ya ke saptalongolon got fasingalit kos ke tolngolnge naura ke kes talaga nga fak kas mata singe ka kas siya kos ito peke panak na pesh kantekati Mwet sina wela lem 44 Mwet sina 4 wela 44 pangan mwet si matagakan na leke Asin nom si sa kan Mwet singan Asin ula sa kan singan Senri nga tuyak ke church siya dala Aul belan Mwetan church nga fak lang arangan tuy safeway When maluto da samram ke lang si Nga ke tuy estal de mekos paunin lang siya safeway fangayami Nga somta Nga vine metaphoric di samsam Kesin salala la panan yol ngi on sale Shango siya papanan yol ngi Nara ka din nandalag ikastan kat Di malutut siya nga samsam kun na ke panak na peskante kati Na masing katenainin na Na skill yi masira be uskat me na ke mission si madashke nga share screen Na finash pebal na tu masyo masing ama pel si tari ta malan katak pakasing Deuteronomy metikidal akulansap na ke felin uleng shul penak konyeyak masap may tekyang ke Exodus na sindalig nin katne nakpashike hindi masing wiya nan ka ke nga pa kum da ke besing aliye ke nga shanum ken panak na peskante ka tinge nakatsum na ke ngan share screen katsum na ke chon saptaon ko fasit ngeul masing eta kain masin sin sila kumbin nga ko Motkweyuck si ni fasing Jesus el da book nga pa sila ko was lemat singa LEUM Paing ne o inge was el devil sige nan ka fin pa nga tik interest ka nga metlan church a sol nga devil si na may nga rafa kaya akollah na sin church laka pangay ka tama makatakan kikastan ka kaninsinsin ka din sa lal kang kaya nara takagibel sing aliyak mga ansigin nan kala mesira kat anak ka din mwekin ka din fakikikastan ka ata mesira kat kuflara la kuno konsingi na ngat mali na kini na singi aten ay ni na unong nga finwang na kaya manchi sila nga likiyac ka singi kinan ka likiyac ka singi kalme pa nga kom pinkatalan na akostin na ki mal samsam kun in
Elvin ma likiyac KahsInKol katikia power intellectadas mamatki. Intellectadas nga kwel. Yeke makatlang siya win the world and lose our soul. Meke kumesilela in marston wall kakalan ngan mata. Mesi kumlima kumelang si silela. Kumang si kalya talik tumo pray kemisya pray isinga tagana yun. Naro kat din finloang nagi me preciseness nagi malangata. Eusya na si kum makumindi kunship yurek malangata. Makumindi le tota. Makumindi le complacent. E malakum insang malangata in akketeyac. Kati kasasala nagisilin sa siya. Oh, this is a new day that the Lord has made. Makumindi ana Judas. Judas el for na Willem nutilala ay pa siya falkel. Kasi din si bangan. Kinan ka, kamilipan el malsum no military. El fintu na meta situ na fintu pag nangalilya. Wala pangan kanin sol si matlang sinui kata. Apa na katara ki Kulansap ngi. Ikat ka at kinaklen yakat. Kakat ka in tatafala kastan kat. Mwet in maliyak Jesus Christ kilang silala. Ni kasas na yorol. Ni kasas na KahsInKol. Kasas na ron Jesus Christ. Kat ka ni KahsInKol mo na malit kita. Kasas. Naratasta si nga akademiyak natasta si lamb were slain in the afternoon. Akketeyac ni Passover si nga kafinalakailas. Mutawaek ko. Pangano yes si malo sa raw. Prete napakademiyak nagi pako si aklat nga official trial, crucifixion, burial by sundown. Namasi mawela na ngayon pa ilaklat yung Feast of Unleavened Bread. Sabbath began at 6 p.m. Friday. Yet Jesus' body was in the tomb. Mununlem aningalyak siya. Early morning resurrection after the prayer and signal. Isen. Nara, masyadong ke precision ki mawek lang eh. Nakafinala kaila si masyadong kanya ke Passover siya ma. Lignin kat, nipel siya madal mo kuila ligyan siya. Dali, Paing itso, sa akin itso ba, sang mo siya ko sunlom si Losa, katalignin kat pang. Angel of Death in the pacl dala, pa kafa si ma, lemel wisom, inakflat si Jerusalem, de klel pa Passover lam si ngayon. Nakafa si fakyang dakong, kafuen pret mawangin mayak pilol kaya siya, pasikyak dakong. Nara kikat ka nagi context si ma Mr. Liban na siyam ke Paing anjul ba na usi ka hindi in ma kadash ke sa buksi fon na fast na med buksi ma sapta si ma siyam ke pangam tawa kia first sinigi singolon ko swangin ke malutut misingi the pangen si ma panak na beskante ka dia pepa line Jesus si Mwet si ka instrument si ma alena orchestrate mga fale but Judas elas in maston me tumalutut ngi. Nara ka final ka si mga sama na Paing na toko na ba ka fuen pret wangin mayak pilol siya el wipen na orek pel na ka orek ka final ka si ngi na etataf lagi pre me kafa si ma pret ma orek maganyak ngi wangin mayak pilol ke. Na mayak pilol singa KahsInKol di sa fact 11. Fin 11 singa ilana ista aşke nanaklak komo na ephaletic penanakla siya. Na anay naman may description si 11 singa kung fin mo kuile kung silaklakaan men sis kumindesanon pilolek flawan ta kung me mananla usom. Nara feast yung alhanin en Passover to ko na dahil Motkweyuck silaklak palemel so minwiyak flat singe. Nara kalemiyak la ke fasingalit ko singe afin sumna ke nakla bailang
Kilensi metlan kafuen pretti akpulol. Mwet tamalutu de los takana yurin Jesus e siaksil. Bien kum lang si kadin akollah kafuen alakay lalomanwe. Na Jesus fak. Fala yurin siemukul si arsin sitia e faknasil. Mwetluti el fak mo. Bella kapkaran me. Nga mwet tamaklut e fara kafuen alakay lalash in lomsum. Mwet tamalutut elos ara oana ki Jesus fak. Na elos akollah kafuen alakay la. Na masing akkalemiyak lagi first singalit ko singa nagisingalya singa pakisensiyaksin. Where do you want us to prepare the Passover supper? Na luksinga longa lual ko akkalemila ashmet luota sa payak le intaurela arrangement e preparation nge. Na mga preparation may ninayak nge. Na metlungan pa Peter John akkalemiyak luklong lu fasalkos. Dahil sa molela me mama ninayak nge unleavened bread nge. Katapa herbs, mama ininayakan wine, na ashpa madad consider mo ceremonial food. Pangan kita prep ma ininayaka. Na lemil fakta sin matamalutut lunge, kiko usutyak na fin na en Jerusalem ang kawasasyon mukul si. Na masingan ping very specific. Na naging akalemya, ki Gospel Mark, fasingalakos, sapta singalakos, fasingal Edakalemila, mukul singa netu shuok charin kofsoko. Na oye si maurik ngan, malan ke walil singan, ma nasin matayan in ramasin, di ma nasin mukul. Ma si maurik lang, sam ki samsam sige, matayan sige, well si masamsam kunyak, kis eke gospel alchon na be. El pa usi kof na in lom sila, so minut kof te pas yun lame. Na ora anainta alena me masing manik nila mukul sin to me stood out in the crowd. Na perfectla anain prayer and signal si la lame sap supernaturally kiko si makali ki kalan mo ito lame illumination ilta mo itsinga na el pa akollah lo siya nagilom si ma elo siya rekmakin naki me kafenyak singe kafasinge nara en singe pa entaka naki precise year na Motkweyuck mo sap mark siya man peke gospel singe ki samsam si penge Motkweyuck mo lom si ma penyak lelos naki oye singe kapen me lom sin Papatamuel John Mark siya me followers silang limpe. Nalito la siya teacher siya Jesus. Nara en singe pa matamalutut lunge matamalutut long na nagalimit fact direct in sumrela prep ngayon. Napangan mafos luwe lang akketeyac singalit ko fanin nagay singalya singan. Nakatsum nagay longo nagay funny natin kadin skiliye mutawaek som naki kadin dive into it naki longo losing it kaya kaya Jesus matawalutut singa luay los matani in mongo kaya los mongo Jesus fact pwede nga fact na siwos siya siwos at akketeyac matamalutut dahil los arla nasa parla ki KahsInKol kasi siya los mutawaek in siyak siya lem yang apa kung faka nakachikiliye kadin kain lila me siya shamanyak nge kipel si madal mutawaek in mungunge na lemil fact lagi chon on gosh bangakalamig chon on gosh itngol kaya machima eletrak nge siya sil tabuk si staklok kipel si ma me del mungunge siya sil kasla ano naktuwa sila in siyan matamalutut nge nara me ilakkalim yun na sildal la pel
tolu el fakki del matani kamatangin tamungong ila epel sale sumgel daleso le mise na ensinge pa tena click sil dala wangen sil dal respond ke ina kuma mesi el tena el fak la gas el fak ne la so mise sisil dal ensima del loang na kaya pa sisil dal at kakanol dal na akketeyac la matamalut ne anen forse ka juda sel dena forse na belsinge Pafakla, Judas was not obvious. Nasil tal, el dal dana lima in mashlul dal, betrayer sing Jesus, Judas ilashit mashlul. Nara, shulpena, pange pelsima, matamalututonge, fkefaxilo man. Na ba, may janong kina sisil dal, tagakanolak. Na patakan ki fwasyak long dolun ki, longolakos nge. Na sisil fak, Elsa wia isungya pret nel na inala saying el patakakin ya. When na din Mwet la famille, oana ki mas la fak, when sin Mwet sisa the kakana leka. For na el tian I sus de lagan una sin. Na mekal meyen vaccinen. Between ne rikinan kanake masing Jesus would be betrayed and would die as he already told his disciple. Nara ensinge pangakuminen ashkata me ngayetang sila ashkatin Israelik masingaya. Katna fact pelbas mo Jesus il natakana indamise. Kesh me ta pange maasimas pekmiki plan of salvation jinge. Instead would not occur merely because of the betrayer. Kalmen faxingen ba mise lalan at the mana kishipin mama Judas larelan. For the Son of Man had to die to complete God's plan, as the scripture declared long ago. Namasinganin me inshem da yura. Napafakla ewuna Judas ente osweyakle. But it would be far better for betrayer if he had never been born. Mga akkelemye dakana siyesh takum tasenge istaklok. Masing akkelemye la me kodia ki ke siamangal sifa singalua la elfinne mise tasakta katang letaka tasakta enjima siamangal si singaul nagisingalua akkelemye na sirafakla bakum daklem God akketeyac nangafa foloksak na sinmetlokalok elusivatie katang yale ngafa etala kominse wosik komekashe ya moyen ngara masiwos komefashukya wirum neto chiesele etala Judas le takakanalek anyways na ensima nga kumenan ngatang di na ke sham kel Judas ba ashpakum dasike idakyang chance lalen aulia ke den aulia konfinmot ka na ke Judas would not repent konfinmot ka na ke sham singe matlu o siye papite el me el lafakin malita pelem a Judas pa el takakanalek Judas el dena auliak ensinge pa enanda ka na si kumki katlang malutut singe Evin pa nga kumelong malutut singe nangako men ngos lana ke makataro katet finitala line akoklan God because anything we do without God is a sin. Katelin na nashki makatashkia nara pite malala lanen esmakle lemit pangol beltolu
Napangasiyan matakan na siya kadin ngatang lila. Judas el dena. El chilala lentena rebent. Na fastong de meekos takan na siya fakto na Judas el siya takak. El siya takakan na laek. El siya ksel. Mwet yung aba kung fako. Na siya sil fak kung fak na. El floko nang na sil. Ke lemel fak na siya yung el kalem na el fakin na siya na Judas el ito petari. Pana kung fak na. Ke gospel la Luke, siya sin gospel mga akketeyac. Luke el fakla, setan el likiyac na Nicole Judas Iscariot. Na Judas Iscariot, el som naroon religious leader, akum kan ridi ke Luke long lufas tolu. Na pangan pesi madel, push envelope singan. Setan el part in the betrayal of Jesus does not remove any of the responsibility from Judas. Kat finnefakla, urikmalan devil bangen, tasakta, kat liepeke chonon kat fasitngaw sila, fakla Judas sila, Judas Iscariot, si devil. Naluklong ulu, fastolo siya nga fakla na setan nililiyak na in Judas, siya bang Iscariot, siya sinmet lut siya luwa. Ke kadita na ke suffern lan gata, na ke timetable lala. Elorek makin Motkweyuck, tasakta, tena excuse ye Motkweyuck ngen, na ke Motkweyuck madalarelan. Kadita ka Nebuchadnezzar, ke elorek makanal, na ke shro Babylon na. Kadita ke Pharaoh, ke shro finanichap, kanin mangan. Nara, maasinga sikyakla, Judas na sin Motkweyuck, may sida nilchak na nara paurela masima kalemiyak ki fosong megos ngan. Fanin kilongolon kors, kilos mongo nila ngan galakadasyuk. Kilos mongo, siya sila spread si sangkulo ke, nalkan sila ke sang nasin met namalut to the fact, ko says, mongo maingi menu. Kipel si ma, siya sila slow fact, siya kain lof siya mga samang kuna, wan mayak pilol ke, Nahil siya el braille siya sin God ng bless siya. Nahil kanselik, nagdelik. Namasi-masikyak nga Jesus took two traditional parts of the Passover meal. Siya pa passing of the bread, na siya pa nag-wine. Namin mga ele tok, ele represent nag-misalal nag-manol, nag-shal. Napa me, manakawa, kalim la, kipelsima, significance ke saflayen el misye, ship-yak, shasor la finsaksinge. Pelsinge pa ke lemed ma el kanselik, asang na sin ma elo inis pretsinge intralakin manol. May Jesus portrayed a sacrifice he would make. Na sacrifice singe usya spiritual benefits, may da kaya pass on na ke relationship siya madarjakin kaptrinin masnolosa. Nawara pelsi ke nga kumis kafasi ngayon, anan plate sila Jesus presence lalo. Ke pelsi malosis ngayon, arsin masnon matamalutudo. Eke katisa, ay pena. Nakadin is esel na euros, ilash in el fototo na euros. Pangan kalme yan kagat nais, siya aspeke siya Kulansap ta singal siya. Faslong limigos na kitol ngol. Pamasingan ekle na kikafasi makat nais nga. Fani na kilongolit kors, na el ace cup, si cup, sangkuloke, esang na selo sifac, kos na kayo wanumke, may nga shak, lan boleng siya, ukuyakle inela makuluklan met paspes. Tiya sil fakulo, kop siya, esang
mailo sin numge. Ay nakilakkalim yun preda. Mga figurative language parik magana elmo. Shak la pange. Pa kat matasang wine jingin represent. Shasya saror la kishibin makuluk. Lan Mwet pespes. Na inge na it became a covenant between God and people. Kiwaleng mata, God had agreed to forgive people's sins if they would what? Bring animals for the priest to sacrifice. Uleng mata, asin sisilelan God. Inga nanakmanas kimakuluk lan meta. Kipel si madel si shine kao, shine neni, uleo, kaule, maki sacrifice system si makatramtram kun. It was inaccurate. Masingan makadasap kun. Agreements in Belgium, in Maston God, and with my Syria, Geshaki, Meg, Shaki Kushungan. Siapa da akademia kek sudas longolakos, fosalgos, tako inge. Na Moses ele in Pesina, Orel Mwet. El fact, Paing siya, akketeyac walang siya LEUM GOD lorela wiowos, kelshot masabingin na kewa. Ngata akademia lutilash medala, shayin Kosrae lafu niya na makuluka na kiyesi. Na edalara peka ni no yesya yan na la burn offering, meal offering, peace offering, kain mga dalara, day by day. Na nag-atonement si Marek na nag-ye, Marek si fan na insang ela makuluke. Mga Marek makunyak mayen, kisinsiyak si matako, efin pa, efokat ete ela na pa makulukla siya, kalalo sa, efokorek. Nasipean bang min makadel sapken in Belgium bang mailusrik makina. Shishni institut di masima ke new covenant ama luli shadow si matako evatako. Pa concept si matako ke uleng sa si mam da critique gospel afani ke me fakeka. This concept is key to all New Testament theology and forms the basis for name of the New Testament portion of the Bible. Papuktol ngol astak longolit kosh ke uleng sasya an met of anike fakya ke New Testament tramon na yok ke covenant jinge. Nara buki kashken konfin loang na keda na NEW leta dolu testament leta iya. Na konfine likiyac si multiplication na ke lemil Angel Peter. Kom de langzaam met je pel it kosh mal vorkene. It ngaul pel it kosh. Shorela ang fuko yangaul lucian matala los finani chebane kina masala temple. Na inge under the new covenant, Jesus would die in place of the sinners. Pang covenant sa siya singe. Tiyo na ki siya ki Kosrae. Jesus' blood would truly remove the sins of all. Sins of all, pasya, who would put their faith in Him. Elos malikiya lalalfongi in Jesus Christ. Len ka inorela atonement jingan. Na fakla, kishipesing and men pangan atonement jima perfect, superior, Nail tini na should be act me kalwani na kalwani. Nara kat finta ka na kay mas tayo na kalimye. Pa kalimye ke ipru siyesin buke uleng sasya. An saptaya vastong dolun ke longolal kosh. Sham kundi ke Christ si fena ke siya kanala. Inela makulu. Siya fa ko inge. Maingi na kayo warekin etay na oye maurekin kasao, na pa ini na naknas na siyak, inla mainge, makalemiyak tari. Tasakta, oye na pa in kasao, ini na may kisema, woliki na mainge.
The Christ ilvin tia ucak na inen matal, maureklasin Mwet, siya regina tayo yan na payo. Ilsom na in kasao, el mutawaek, in kaifikiasin in yematan God, Mwet tol falatlan matchu, eluchak na inen matal na matal ki yan na kayo, elushan ko siya. Contrast. A Christ il tia ucak in kisyakan al sifena, kipel pakanten. Mayen fanoinge, ilakan kayo pel bespes. Iki mutawayan orek le fela mea. Il tia na roinge, inge ki apkran in siaf la fela. Il sikya kipel si fanna, may akfalat kipel na kayo, in ela makuluk, ki il sifena kisyakan alla. Okia kita kasi Mwet in mi se pelsi. Natoko, elos vananan kayak singat. Inoya na inge, Christ ilaya yepe. Si fena kisyakan alla pelsi, inela makuluklan Mwet pespes. Ele fasifil sikyak pelsi akluo, Thailand sifil orek make makuluk, Elan sifil orek make makuluk, inta molala, elos sasanel. Nara, mana kayo ma Aaron, Mara, fong lalos ke me en matal na matal, kalal, el foreshadow na paye, matlango si maitaka, intaka, Jesus, to become the final and ultimate sacrifice for our sin. El pa may kisye na pay sa flashy, ma nga kumenina. Teshakel Isaac, makatudiya kaya kialuin Wednesday, ma utakya kaya nagalong siya kapuriya, ma. Teshakel kusonge. Rather than an unblemished lamb slain on the altar, Jesus, the perfect Lamb of God, was slain on the cross. A sinless sacrifice to forgive sins once and for all. Pangan o si ka masi, kasesi ma orek lefin saksinge, el masya ma kasyakin yakle, wangan makuluklal, wangan blemish, wangan tan ka anasima. Nara para lemel, akalimi ka siya, basamanyak mo, saanen okukle. Anayin, kif from mga okukle lang siya, anayin, it connotates masima being violent. Maki oye maurek na silfin saksinge. Narata ka na sikom. Those who accept Christ's sacrifice and believe Him by ace na nakmanasa. Na file naksafil, kalme paing na kelistis siya misyelik ngayon, top to bottom. La fakya matultuliye, katuwashiye. Now all people can come directly to God. They should be me the likiyac and matal namtal siya. Kilalal fungi, kemiselan lim. Na akalimiyakla made us acceptable in God's eyes. Napafakirom tolu, vastumul sin kilongulakos, kakketeyac siwosyekat na silfakya. Na inge, kakketeyac na sin Mwet, o ingeneklalin aksiwosye madal. Tiya na makimasap, finne masap lan Moses, Mwet palelos taurek loke, kakketeyac siwosye Mweta, na silkilalal fungilalos in Jesus Christ. Ilara oingin na sin Mwet na kawa, silalal fungi ke Christ, mayan yorol, wangan shishi, Mwet na kawa, orek makuluk, elos na kawa tiyasyun na panmula na si makadel, ako na silos. Ekilang kalanglan God, sila si kiwangan molo, Mwet na kawa, aksiwasiyakle.
yemadal ki Christ Jesus siya aksikosyok yelosle. Nara kikatakan sam kena ki me lots of passing commemorates mission on lem finsak singma aula en sila kumapay nga kumpay sip-sipiyak nga kumpay puwapo ni kinapalalailik nga kumpay ninain sisiyang nain keron po nge talak me koke nge kulun man o shikas taka kat pay na neniyak aksaksak yayak kat pay na narik mga nasiya. I also mulila penalty for our sins. Na samsam kun nage coming of the kingdom of his glory. Kipel sima kat kan loang nagaliya mga partake of it. Akalim you deep gratitude lush for Christ's work on our behalf. And our faith is strengthened. Katliyak mangan amamasay belalal fung ilasya. Siya uskat may naksafila ke fos longolya na ke tongol jinge. Nga fact na siwos. Nga fati si fil num wine neke na nga wikos num ke wine sasin tok shailan papatamak. Na tukun elos yak soko onin kaksak elos ille esom na final olive. Again, here, the Lord Jesus assures his disciples of his victory over his imminent death and of a future, future siya coming in kingdom. Nara, pelsi malosla, hour of defeat may taka, may makay na, Heloi, lama sa patani. Tangon mo, wangin le, Motkweyuck. Manil aul ka ta pelsi fanal tangon, tapatamalin ka siya, God, my God, manil aul yalakom. El misa, tukun nandolo, el Motkweyuck. Na, inakalim la silin, one day, we will be together again in God's new kingdom. Inoon kekin kata Sam matakaki, kung kansum ke Sam si oksingal me oksingal alkos ma, in Mwe Read kin. Nara, mga taka na siyes, inakalim la asma sapsasesi. Efini tagakya kaya misiyan waki, victorious pa siya flyan. Motkweyuck lalan, kung di kan ready kay pacl mo, Joseph Smith, Buddha, Allah, Muhammad, ko enasim it ma-profess mo, akketeyac, tenasim na kay pacl mo, misya, esifil ba Motkweyuck. Na kung finan ka masingan, na kimatsiyok lang ang lash mafastigikat nga. Inkan lalal fungikan, kay misya Motkweyuck lang lemo, na mutawaek ak malalayikat, kat matlalal fungiya inesmak. Lamutula siya na pange. Manifo, lemil katang la misya, katang la likiyac, katang la makuluk na kewa. Nara mamita fact kaya siya ka mama ni ma rek na kisil kanino yang finak saksak kiyakil. Saflaya victorious in Jesus' name. Pange kaya siya mga kanwela kimilitut siya pelo flok na yun na Mr. Liban, lamalap. Nga islama siya Matay na nga va jeon suko tavla dilakak lamalap. Umyut? Akketeyac wuwo, kula malap na siyumke akketeyac wumam taga ngayon. Kaksakin God. Inge na elosila ligi somna Gethsemane vicinity aro proy lalo sa akollah na ke show tagakyak shafla singan ko show singan. Pagkatapos ka na ke Friday pa tikin traskal.
Itu kata sekarang ke sabta nong litkos. Akat kulo malap ke liti mataga akyok ke pena ipalap yung mataga akalamela toko sa singa en waki la mulya na ke mul sa sisi. Lakie me lots of pashingan. She my unique mother la peke doing lots of pashingan by koi. God himself God on his knees lot la penian ngan metamalu tutalinga. Allah usi humility sin la sikum na ke me Kulansap si makatash peke long si mong fresh. O yangan pal say example na sin metamalu ngan metwela ngan. The much magadina in kalim kaya la wala makalamiyak taring ngay. Aqua ngay na aqua kitari. Sheto yak patako e phone latari. Duto ito ko. Me si fena pa isong siya sum na ke nalan kayak ni ka na enwaki. E pangin ma ngay ito ka compare me akte yalituo. Good Friday siya. E for in Good Friday manewonan siya ko. Me mail Rela ke moji langin kisha ka na langan. El kayo klake into wona siya ko. Adeli ito kay kuya na ke tukun na lots of pacl ralangan. Sumna ke proye katsamini. Sumna ke nanan kamor chin Mwet silpe punches pilot mo. Sumna ni ke crucifixion singan takyaw yakil tutan. El chup na sumni ke ausingallu fana ke auto lutafnanto. Lost line. Auto lutafnanto ke misha. Sige nan ka au yakil tutan sumni ke ausingallu. Somna ke auto lu. Awan kort na phone pailan fin shaksi. Nakatatra liye pa sign ma. Kaya minsan nga masikya nga. Tigin tres ka nita kak akalimya piyang siya. Tayo lakita ya pa na ke mantea. Kaya taga pina-review ya. Si pa na akketeyac ma. Sampram kanya kay psiya meta. Ke mantea. Toko sa siya minsan. Wana nga kalam niya shenrio na kaya me aluni tawian kada taga liye me tolong lal ko fashion na kesnyo ipak luo si may lakli ke mante shayin ben alam me Sunday school ke KahsInKol lowos online na ito ka akketeyac luongan aluin me etawan kada taga akketeyac siya luo dutu kada taga ikoyac siya meta. Na ito ala phone la. E phone na napay ka din niya napay la. Toko siya ngayon wagi. Toko siya ngayon sigba mulya na ke mul sa siya si ma. Ito siya ka pacl kum na ke. Lal funi siya ma ito ka ke ngonman ka din ilya kin ka. Ka din shusta ke ngonman ka. Din kene kin mul sukwa pang. So layak la na ke ka fa marik. Ka kushe. Marik ke. Talit na din ka. Na machi magadagal or maging belitu inalle hakkalim na shisma wiki niya ultima ito ka before siya to inapay tak ngalan ilyak sila Jesus Christ ngan ntai ke Palm Sunday taga na ke advocacy ngan time of the Gentile mataga ke gospel lalu dato ret makin ankle singan in we panak yok ye me ankle sigat lege Wednesday me Takalya sampram pinyak me siya to si ma Abraham, Isaac in the fakat kat papa kat pointing. When me tapala chingali yok siya. May kekla ma ke New Testament nga nasalayak na folded lumlumin na itak ng ke Old Testament.
Wang na pa massage to go ke New Testament na ke wa chikya ke New Testament ngai lim man ai tak na ken me Old Testament ga ikat like a New Testament kai one na support each other Testament yung ngan outline jimo daga ke pukun ngolon gos ngan complement each other in fact can get mo so fun aral tu ga ta ko ye som lalin nangan ke na ke working an usian ko jima usin na ke me she tenel fact ke sapta ye foslon akot na ke sapta ye foslon akot na ke long lit kos ka din di na paela wen na pa mata fun ke ma ko ne ka te da tenel tram kin wikit nhau это ko shalla yak na pa na shalla yak na pa ke ntai Palm Sunday na ke Resurrection Sunday topology in me si benakalim me wang mastay ka koklan ka na kalimiat penamo si siya tatay na naklan mo ito ele tatay la commitment siya balit akong ito ka issues la born of the Virgin Mary let's sovereign the Pontius Pilate inu siya sikosok sila awan na kadakalim me si pepita pepiyan niya in me kadinal ko ako la efo let go he's coming back to church the quick and the dead Forlokching pa focus na ke manake mo makfon ya klifin chakchine. I think that ako na ke flokching na everything that he went through is really got betrayal, got lafagan lang kanik ng paisima ina ka tinashten. And the sang offer up, surrender everything, got informing na ke mulching. Aro Machima Institute Elakia katastangan katatagal liye phone layan na kemisha na Henry katatagal na kemolyak singan akat kilo kaksakin kat ke mana ke mataga akketeyac kichel tikin interest kalinga katasum na ke me pukamin kaliya ta metige da suma tikin kataga aklen mat class na shoot pa na kuntaga akyokche me maina ko nakalen me ngan metige sum na kaliya ke che proe Metigat sum na kaya ngat taka na kaya finashon so kumsi persital kun takat aklen mat clash na kayo pataka la comment Parte med aklen kal kata aklen takin chenge yai ko ason siya Simon the laboring at Bethany saying compare na si Lazarus with Mary and Martha na mas kasha ke finko son singal yo foshin again metal long lon ko foson ko Tikin treskal finash kalim ke kum taga ke taga de fashion na mit na ke katina ke len kulo malap me yaiko ke me confirmation ko clarification chimam ke clarifying yan bit osi kulo malap Pastor Herbert kum kulo malap ke arsuman tuwo Kulansap wolacna God kulo malap ke arsuman Thailand Chardi Chonidan kulo ke kasmol olutuo kulo malap kenyobet tuo Thailand malalap kulo malap tamay tamtay kum kulo malap ke arsuman Imelda Thailand ape kulo malap pat kulo pat sikrat tuo kaksakin kulo malap natuwala na kulo na sinkat kulo pet osit tamsin kum kulo malap ke arsuman pe laim kaksakin God Tanya Mekrai kulo kaksakin God Senator Yoshiro kulo malap ke arsuman pe Tamil Latsa Tarlena kulo malap Micho Netlik Tamil kulo malap ke arsuman pe kade fafelen kalia programa pange kat kira aklen na mit matagal likiyac pasalos ni ke pelchinge kataga pena repeat mit mataga meta tampal kenya kumgulo inilango
Tamlay Momo, Kulansap. Kenya Charlie, Kulo. Yaiko, Kulansap. Melek Keche, Kulansap. Maker, Kulansap. Kimie, Tamtal Finankuam, Kumgulo. Lespet Mishma, Kulansap. Tigin Mekil, Thailand. Kulansap Kyarslan, Nagayawang. Lespet Thailand. The Mr. Calvin, Preston Calvin Kulo. Tamtal Blanche, Thailand. Pastor Bennett, Kulansap. Tamtal Ruth Charlie, Kumgulope. Kulo Kyarslan, Nagayawa. Oana nga kalamnya katalla shu malap Kyarslan, Nagawa Pelching, Pacl Nathaniel. Kulo malap. Winalafai, Kulo. Natamtal Kenya, Kulo malap Kyarslan, Nagawa Pelching, Katalla shu malap Kyakwa, Kulanama, Katis fashion of Pelching. Katakulan in fact a Kalia, Pokama Pelching, the interest call. Finarson to go Meshi come sang to book Akula Loman, Katausut Pella. Finwan the fashion mate, like a Kalian program. Okay, good. Si wants to go Mwet. Right, Kulo. Here we go. So kung nga tigin na kilil sa bayan nga kaya faletchi una sa bayan ngayon. Well, lumalab si Mwetlash, yeah. Ano lulungi, naklopen sil tigin makil, na ngalwi ko minpain met wiyash matagapenge, kuloki tagalowosan. Una, kulamalap, na ama alang si facsilal, tamil, asan ka tagaralay ko ngan me. Na misalipan nga singa sikiyak fal na ke makatutut ko na ilalut na ke mechon sapta singa lusingan. Funny na ke katfindita na sipel Manakoyak le Passover abangan. Na nga akalimila me sisil daka na pete ni nara maluwa si baka din nakatin tralik penge
si pela pa edat kana oran mer Marta te me parang ali kinel mer Marta ki masian ko fa lipe nakikasyo makumkan siyan wo ba langa pa pangol be kadinay tay laki masinge nara en si mga taka kaya pa siya may tsinge andaka na kemit home of Simon the Labor na akademiyak ke la musi ma rekle ngayon as musi rekle lom sila Simon the Labor singan el matapet ni na Motkweyuck mo LCSin matle pa ma TSL me unwela na slagan dinner singan ma in his honor na sinlem kishpin or na si maldarelangan ngani ko natapok lang sin siyak singay ko kata me kasalum na ke bangan ang singa Bangan. Ama lewo bangan na ke in comparison na ke son sap ta singan lu fo singan okay me academy ngali mo son singan lu fo singan fati si metiki el utjak sum na ke me entrance lang na ke pa pam son te singan okay the significant na ke masingan in sangkulo na sin Simon in academy dinner singan we bena masasi mata ke sap ta singan lu son sap ta singan lu singan Motkweyuck le onon dia ki lan na ke dan som kusya kan lapang inshallah okay inshallah lapang okay nga ngalang siksin siyak singa ngalang si akadin wala comparison si malsarong kingan albo klamalap ki me ipsingan na kuda alebo me kisen check chipengan afin jarin to pok la masingan kumalle to pok la wona ke ipsimet ngan tikin ipsina to ngan pataga okay ak masasi ngan ali yok pe chipa kan galam kela metigel zo mi sengan pangan bel si ma gospelan me to makan anan samram kun la ifo ko uno na yok le mulus kunga naski me to longolon ko salgos ingain pangan wasted na ki kano yangan Nikun nalalrela o yesi nake prep nake misalan leman. Mana yok sipe. Well, bahan mahiru ka, flock na room. Unso ko, ngayon pa nga, nga leke usi na kaya, kate fale naksafi bange, na fakat me, akollah kuminasek, we fakla me, kumako na 62an, kikaslan ka. well gede ngai wona nga kalme ngai kul ket ke si point fashion na kum fataga khali ta kum gulo man lap tik interest kel gam actress ye na kisen jen na yok si ko me is gonna confirm ye o ye si likiyac si tamtai yai ko ko tamle asan mit flash ko shay am dalli kisen chef la asan yen we input la ge na ni ka somla pangan kan chi magadin na intaga we mit na ko wala shin taga temo o sha temo sha ina kai ga chi shin chi kisen jet na wo bang ale yok shipe me alle u she ma shin na shi kan chi bana som loin na ke kas shi be som research la ga alle akula na ke kain pel chi ya aspena me chelu mai sabay mape ngos na ke nganal akketeyac yok me kan men Good Friday sing na o Europe malan gat ke ta tang na ta litu tang gadin rala ma sing ne akketeyac Friday sing na ke som mi ja shi laling ka ta som nam ta na Garden of Gethsemane som na ke me el som na run mai nanan ka ngan nanan ka ya kel sin mai chiu si ba som na pilot som na me mai kol si ya si ba flot na pilot na fa som ke au ya ni ka tolu an trip kat fa wanan mana fu she ving gat sang mo la ye compassion si lal chi jesel ra lang tan na pro si lal Gethsemane
Garden of Gethsemane lale siakshin God even ko then pasila ko option na sin ay letadari pangay yes mal taga laman may chain na phone na me kayo loss in mo na sikum som rala mana kay wangay tawo na sikum good Friday siya pang in mo na sin fell on the phone. He'll sacrifice himself. Na kekat ke ipsingan kekat mata ke me gospel sing kat mata ke lalal fungi molin matlal fungi kadena na pe kadin liya na pa kayo singa usina sikum la oya si mga kumas na kat serving the Lord. Taka sila metlal nga taka in ela makulu el taka in church el taka in ela makulu kan fel. Cosmiles lagi ang nil katang na nasikum kadin or a weapon na serve him in fact na gospel good news kel eldagan molula to kasi aklu nga it's gonna be different latagan nanan ko na panen chima ito ka phone na nasukat akalamya pianya kadin na leliye oya si masikya kya tao sinlosong na finchak sine in modikat ma floksinga pa focus la kuma kada si manakalamya floksinga pa focus la kuma Enen an bagatraman, enen an by mola rain reflect flock singa mit Christian. Katte sipa mixi mala sa nage malan film, magat ilshi gat latari, gat converted, gat tatapted nage o yes mal likiyac finchak sinan. En wakiel pakpaki resurrected Sunday singa wa akfon nila gospel sina akalamit nage Genesis 3:15. Katin siya masyasing dashaw. Katin siya masyasing dashaw. Messing is coming back to church to quicken the dead. Nawan ang akal mi fiyan niya. Enkol si magatata ka usipin alek kalam na ke siya to si ma katramprap kun nga. Kata ina ka din ala. Akketeyac la mete nila tramprap kun in reference na ke me passion week sing. Siya ang kung ito ka all ten may katalina pa ito na shawl na kaya ito pang lumluminain may New Testament itak yung na naka Old Testament siya shawl latar nangon man kat makain na pa kain ikas na si kum matlalal fung kating kyanam kya ako klan kat te mukukulan may te ako klan may te oyalan may te lut Angon man kat maganda pa kain refill na siya smashing niya. Pati siya jel som ascended likiyac paraclete siya. Ngon man kat. Katram mga main pangay phone na yan masikatas kaya. 2025 katlira phone na siya kat 2,000 years ago. Finchak siya kaya malan Jesus Christ. Sonil kaliya pacl kasap talong lu. Blessings na sielos na kayo siya sang mo lalo sa naging pong lalay fong get Jesus Christ. Pagkatas kayo, pagkat phone lang. Malutod ngayon, akikat na kayo flock siya. Pero with that being said, kat alas yung kaksakin kat kaya malutod mataga akoti na kayo tas na siya ngayon. Kadataga, inoy lang silang kat kating taga siya na fashionament na kayo Good Friday siya. Hindi na pa'y passion lang got na sin fell on the phone through his son Jesus Christ. When I got that kalam God is not looking at us, he's looking at Jesus Christ. When got no phone na fok Jesus Christ by li nagat ucap na rin Jesus Christ. Pangay ark, pangay shadow siya matagaw. Type si matagaw fat mo weapon na akollah no Jesus Christ by karangin God protect God na ke red ko condemnation ma kakketeyac ko ke lalang virgin but true kaksakin God tingin trust ka nga mo pangan me from in Paing ko sa filalo ko nga usut na room nagat komfa flokon mga din
som nage Paing kalia the belching Well, out na room kunta rada from in Paing room accept lumalap ngan just it fundika. Kumle finraklara pasikiyak ngan bakom siyong usan dem na usa. Ngamo Basta Herbert Paing from Texas. Marksing alako siya kapas penage masing di alututing nara me arakatloang naki ma samanyak Mary Marta naknas kasha Mary Marta akademiya ki masing should be siya Simon the Labor the kaksakin nilan the malu ngali ki masing na pa Simon naki ma samram kinyak ngan Finlay papalash ka nelsi sinautkas na Mary singe kata mga academic chon singa lowos sin ka tolu fakle lucy jar of expensive perfume na la faka me oyelalan la ana compare na ki outcast singa mangen ka tie ta nga fak magena la mga pakata makadenan sum diving in ko naik na kaya mausi anointing kengsingan tangay nga makalan fakla ka bangay nga ki uda ka masingay siya kapas pa nage masingay when sa napi gospel ba chamnam ke should be the gospel lang nanganak akfla chi pa ka silal tamtal da mayengan lumalap pe God bless mama me nga should kumin pray lak sa fila nabangaw si unso ko ngayon mo kumkat kali at kanila press ko nga na unik safla na tari program na sakat eni yake okay Fin ka nangan bangan ngali mo o kumin ka place right ka di una kada primate na unso ko nga mane tari na katsa kali right una kasi kat ki vokilasha place ka di kasi Brian right should be na kalwani shu malap lash Mwet lowos ke KahsInKol lowos kadalya shu kaksakin gat kyashlan na kay wani ke pelching agat kyaklin pe Mwet lash na kay Kosrae liknatas ni ke Mwet mata lash kattaga na ke kyashlan ka da wana tikin tres ka dakkalam yung hoyama Mwet mata lash arela me wana nga kallam yung ke molak si fen nga ke ashukyak nga fakna shafay ka falina teya en na kay wankal na kay Kosrae kalilo kaka kaksakin gat wanga vritam si mai ka dinashkyang after internship ke 2016 wang nila kain siya afak pa na kaya kalu ni tawilak lilo kaya siya kalu ni tawilak amasing ilya si pang kan magatin na focus na kaya flok siya apay taga mission na kaya katin focus na kaya flok siya alig yok siya me Mike lang na siya inlan na kaya wagi kaslan kad may pa nang campus pa nang foundation si mau siya mapaya na si kum Genesis ni kaya reflection mo kayo wang masyaya nako inge na nga yalam ngal kata nga pa papa inkal siya interest ka li dia mo nga pa na pa inline pasta yung may tinlom siya siya and that goes to every single man Kosrae audience lasha mit Kosrae when gospel lal meto makacham kanya audience la pa mit choose Arch mit lal from ipon pe siya katilikiya pa yung losin forsnakin nga ko minanda ka phone lagi matching gat fa sapak yang nage and siya yan we need to start in our Jerusalem now work our way toward the ends of the world. Masing yok siya. Ini na mutawaek na ingin.
Na arslum matagam likiyac kamen taga akketeyac we need to be on the same stroke. Kat kalchifan Katikan takam takluk yung may lash Kosrae. Katikan takam point fingers ngayon. Men me, eldagan seek to save the loss. Pange attitude, pange mindset yung may naginash kaya. Katil na lang kamit. Siya yan ben na, who are you to judge others? Siya ko manliban ka kung nanan kamit. Kumit kuluk siya. Ashmit righteous siya fan na, pamin siya vinchaksin. Kati akala militungan. Good Friday. El magkanakan nanan ka. Naka true kaksakin kat ke pelching at som sipa proin katin fashalik ke malan kat. Naka chipa flok na ke malan kat. Now as we go away, wanang akalimia. Mat dan kia kat tik ash carrot ma. Tadala flok te. Machin na matik interest ka akketeyac pinachilda. Maro pe kaya. Ngatikan takam tanching liti mat Kosrae ngati liti ni nomsigo. This is exactly where things are breaking down. Ngatikan som liti aral pastalato ngati kite mat lakay nomsigo. Kat nukewa mukul che fingum ma Kosrae. Kum yasing alal ko siya nage lamal on kos wanang ngamising. Kadena and preach the word na sindalik natas. When mesikat sano, faloklan lay mo. Faloklan lay mo pakat sano. If you're not masyaye, then we need to really get on our knees, ask God to bring us back. Ngayon na, if yung kumulita na, apostasy ba, ashikiyac na. We're falling away from the truth. With that said, namnaskat bro. Kat bro, all them kat flat na kat somligigom. We continue to miss the mark. Or kat pang na siyong kepelsing. Nanapmanas na shish. Floking kat na kemapayalom magayin. Kyangon lompen kat. Without you, there's no life. Compass source. Na kemanagayo. All them kat flat na kumlang sikat. Kumakalim niya, akfon niya lagi, finchaksin niya in Calvary. Kaya when siya fanantum, Jesus Christ, siya magayon na pagkain na Islam Akuluklan Fellowship. Hinakagot le, nakifloklaw. Rakipel siya nga katang na siyong kaksakin kum kaya kasmol matagaw kaya gospel almeto. Insit bakes makanyekot. Kelang pakatanyok lum na siya siya. Insit bakagot na kaya masyashin kasaw. Jesus is sitting at the right hand of God Father. He's coming back. Fashlik lash. Ketela kashing. Ka life kashing. Katin alle akollah. Nakiflokwan when na tum siya matlang lash. Katikay na ra without you. Akollah siya nga katina na ko. Napnas long pro lash ukat flat na. Taka din som ni kimalan fel. Kaya nang taka syuk kum kepal siya. Ukat flat na. Kat poy katlikshik natas. Likiyac natas ma inin kakketeyac ke kasmolong. When kat nebaba. Talikmtain fortlingul forfinan Kosrae. Takadin alle. Okala pe. Takadin sang na sindalikiyac natas. Nebaba. Napmanas. Iskat lalgi kafufulan fellowship. Katliye na pala kat sumligi ko mo katflat na. Nakia oya makatliye ke. Fashion lash na ke government lash. Kumwan ke pacl ingin. Ragat tang na siyong ke pelching. Flocking kat ke pelching o katflat na. Napanas.
Takadin flok na room, mitigi pacl bell. Kung sa pay mawanchi fan ng tung, inako gatla. LEUM God fletten na, wangan mo Mwe room. When na pitcha si kumrela kat kalam ke fashlal Paul na Damascus, ko Saul, then si bekalye body of Christ. Kasi pinpako ng yoklom kung intervene. It is absolutely necessary kung intervene. Ingin na, kat fletten. Long broilash. Intervene. Flocking God. Mat Kosrae na kaya mapayalong. Takadin na lo kala kaya ngalom kaya kasmolom kaya pelsinga din siya masyasing dasaw. O kat fletten na wangan Motkweyuck. Na manas. Akketeyac na kayo. Kat proy ke siya ulas na kayo mamamtain asur lowos. Sifac as makinyikat. Yuruman mi siya. Wan ako makalim niya. Mi siya lalalfung mo lalalfung masik me katin bui kumsom na kayan mula na. LEUM God fletten na. Kat pang na siyong kafe na manas long broilers. Akketeyac kayo. Kat proy pa kamay manas slash mit mas slash. Ilos kumpa master of healer. Wangan na pa'y Motkweyuck. Yok ti ginagawa kat proy. Nakamit na kayo masyat namtan na kasro siyang makuluklan fell. Flocking kat kapel siyang at freshin siyas. Takadin flok wen na siyam na mga siya po siyang likosakalim a contrite heart. Fulia lalalving lasho. Ter ma hinkanakin mol. Makumesin na siyas. Kaya wen siya fan ng tung Jesus Christ. Fashion lasho asin po kung may tama na kayo. Kung kada omniscient siya. Wangan makain Motkweyuck. Kung omnipotence. Kung kalan. Kung omnipresence. Kung asin na kayo. Lalalfing lash. Hinaan na kayo. Walay lalong. Makumulay la kayo metuan ko foston ng tolyo. Kadin taga syuk to kasaylong. Kadin te ilya kayo man na kayo. Manas flocking God. Flocking mat na kayo. Audience long sector si finan Kosrae. Na yulong kapalsin. Rep makinkat katin sompen na fakat. Nakitakasya si Kulansap and to the rest of the world. Play siya KahsInKol LEUM platform siya. Takadin tunak ko. Siko we. Persevere. Boldly proclaim gospel, the good news of Jesus Christ. Katin te flok. Takadin tunak ko. Saan o floklan wen na tumat lang ulas. Kat proy kaksakin kong ganang Jesus sa mitlang ulas. Amen. Tigin ason sa kumsiya.
Yes, Lord, with us is the God. When say my name, it's a bonus, come on, then I'm gonna go pictures, give all